Dočekao i ispratio Murat Hansa upravo onako kako je i zaslužio. Došao je nadmen, nenajavljen, nepozvan i zlonameran, a otišao, vidjet ćete kako. Za 6 vekova, koliko je na Miloševoj zemlji, Murat Hans se pretvarao u kera, vuka, lisicu, šakala i u šta još ne. A Miloš je ostao mali, ali moćni Miloš i svoj na svome. Murat Hans je došao pre 6 vekova, a otišao, pogledajte.